Kurdistana sor naaxin. Ew ê pirsê me berê em dest programê bikin me münaqeşaviya kiribûn ku kek hejarê şamil berês kek şamil behsa vê yekê bike. Fermo kek şamil te çi peyam heye dîwarê de fermo. Spas keke ez behtiyan sınav dikim. Helbet sadeki niv kime ku em hem derhaka ser Kurdên Kafkazyê xeber din hem jî nêrînên xwe derbarê Kurdistanê piştgirêka Kurdistanê bêjin ev pir zehmet e. Ez ser Kurdistanê xeber nadim. Tenê çend tişt dixwazim bêjim. Car car ez dînim ziman em Kurdê Kafkasya. Em hemû Kurdên Kafkasya. Derê gençler heval rûniştine, mezin hevala me rûniştine hem yekî ji Kazakistanê, yekî Kırgızistanê, yekî Rusya'ya em hemû Kurdên Kafkasya. Em ji Kafkazyê ne? Kafkasya, Kurdistanê Kafkasya parça Kurdistanê mezin. Ev nêzîkbûn li Kurdistanê dibe bê terîkandin. Kurdistan ne çar parça? Kurdistan pênc parça. Dîrokî pênc parçaya. Mesela ne ev ku na Kurdistanê Kafkasya'da Kurd ne destilatların Kurd zêdenîn ev erdeme dîrokî ye. Kurdistan'a sor ji çik kasmın ez her tim dibêjim. Çik kas Dersim, Kamuşlo, Mahabat û Hewlêr Kurdistanê Kurdistan'a Kafkasya zêdetir Kurdistan. Em jî vî pozisyona gerek bikin nêrîne xwe bînin ziman yek ji Kurd ji Kafkasyê ne mesela ev nêrîne şaş her dereye nav Kurdên Sovyetê jî nav Kurdên Kafkasya buha jî hene. Buha jî hene tevayên Kurdistanê hene ev jî kurmaya me ye me derhaka Kurdên Kafkasyê zêde agahî negihand Kurdistanê. Kurdistanê mesela Kurd nav Kurdistan'a da pir cî guherandine dîrokê mesela ez bêjim Ahmet davêjim Ahmetê Mêrdînê yan Sivasê Kurd belki 1500 sal ber 1200 sal ber hatine lê Kurdistanê Kafkasya'da Kurd 3000 sal jî yani ev gerek bê gotin daha mesela Kurdistan'a Kafkasya çava bêser çareserkirin biçeki kek Ramazan goç Şeyh Ramazan em îro belki nikarin erdê ev erd Kurdên Kafkasya ji aliyê berî destê Azerbaycanê de bû nav Azerbaycanê otonomi hebe filan 1923 1929 başê Kurd vê derê asimle bûne. Asimlasyona zoraki jî hebû, bi Dîlîcan jî hebûn her neyse asimlasyona Kurdên Azerbaycanê 600 sala berdewam e. Kurdistan'a sor 1990 da hak işgal kırdın. Ji alî Ermeniyan hak işgal kırdın. Bu na Kurdistan erde Kurdistan'a sor, Kurdekî jî jiyan nakin. Ev bin destê Kurdên Ermenistanê. Lê Kurdistan'a Kafkasya ne tane Kurdistan'a sor e. Sinora Kurdistan'a Kafkasya ji Kurdistan'a sor du sê gat mezintir e. İro Kurdên ku li Ermenistan'a dijîn Elegezê, rayon Araratê, Bêdiyê Sîsyanê, Naxçıvan bigire hemû Kurdistan'a Kafkasya ye. Kurdistan'a Kafkasya ya dîrokî ye. Lê vê derê Kurd kêm dijîn. Cî hene Kurd najin. Em gerek dirokê xwe se bizanibûn ku ji bo ji dirokê xwe ders derxin. Belki îro fırsat tune lê fırsat çi be? Velat her tim li mêjuya de çê dibe, serî de dilê mirov de çê dibe, başa mêjuya de çê dibe, başa dibe pratik. Başa dibe pratik ji ber vê yekî em gerek parçaya pênce bir nakin. Bu pirsgirêkên parçaya pênce jî bir nakin. Em Partiya Kurdan razının, em ê gernasên milletê me, pêşmergeyên qehreman, gerillaya qehreman pir razının. Valla canê de, jiyanê de, biyanê de hemû ji bo azadiya Kurdistanê danîne. Lê em ez ser partiya xeber nadim, ser Kurdistanê xeber nadim. Lê valla mere çik kas feyde ji vana çik kas mere feyde gihîştiye jî a kas zarar gihîşt.
bana problem xo şahsi, problem xo ferdî, problem xo xistine nav milletin. Nav millete Kurd, nav Kurda Sovyete bırak kirine bırara düşmün. Bav gure xora kirine düşmün. Gerçek diye xora kirine düşmün. Hep kültüreki bir ahlakiye. Bir ahlakiye partiye Kurdistan ile. Em ve siyasete kabulnak. Hep probleme me eğer ev bebexti nekrana me pırskriye kapı asimilasyonu falan hasantır bıkra hel bıkra. Rastici probleme me esası ez her Kurdistan'a sorduğum başı probleme asimilası derbaz dedim. Kurdistan'a sor, Kurdistan'a Kafkaz'ı velat emeye. Ahmet Kamuşlu, Mahabat kaz velat emeye, Laçin Kelbecer, Ulaşlıca Akkaz velat emeye, hatta meyle, hatta Hazar şavşundacı hatta meyle ev Kurdistan'a. Bula Azeri bigre, bula Ermeni bigre, ev ne xememeye. Xememeye çünkü ev hakkı mehe verdemeye. Em İroazını karım kuryemin kızımı mev. İşte bir kez. Ev çava Şeyh Seyit Rıza Gotubun ku vesiyet kiribun ku evime nisleme intikame ve istine. Eğer ev işteni karın nisleme, neviyeme bu serfirazi erdi Kurdistan'a Kafkasya'da bijin em verin. İşte. Mesela Kurdistan'a sonra evet emci Kurdistaniyen ali karı. Emci Kurdistaniyen çıdı xazın her çarparça Kurdistan'ı. Bu parçaya bince em çıdı xazın. Em xazın ku bana mera bu menevi ali karı. Maddina. Menevi ali karı bakın. Derhaka Kurdin Kafkasya ziyade binif. Me tahrik bikin. Cüme pırs bikin. Konferansa çekin. Ev mesela haberdin. Programı televizyona çekin. Televizyona çekin. Üsa ev hizmet bu Kurdistan-ı Kafkasya. Ev kaveki peşine destemeçiler eme bikin. Destemeçiler bikin. Emci Kurdistaniyan Bakur Boşur Rojava Roşulat alikariye manevi tıkmaz. Edi bese em şu kadar dileme juba Kurdistan'a düşerler. Naim verir propaganda ocağı Talabaniye mera nakli. Em bana baş nasıl ki em gere hez bikin ki hez nakli em hemiye hez dikin. Em bana baş tızanın. Ve deri em alikari bikin em Kırçı'ya kokla ve deri hündürü çare serbikin. Em çık kazın. Hez bibin li Kafkasya Sovyetistan'a Akkaz em dikarın alikari Kurdistan'ı. بله ما مستاجر وقت پرسک جاتیه گلو سبب تکچونا کردستان سور بیا بنگهین چه بو گلو؟ Evet, pırsa havalın herkes dizan ama Kırcara ana kotune sedemem cürbecüre. Sedemem sereke Türk. Sedemem sereke Türkiye. Evet, Kiryadayı zaten ki bisti bence şana şahsiyet Rabu sarıldan araratı falan bana u vedemi nabeyna Rusya Lelin Atatürk'e peymanı stratejik bütçe bu. Lelin has Türkiye bike sosyalist devlet eki sosyalist yani devlet eki bireye sosyalist bütçe. Atatürk Lelin kapan Lelin stoke herkes cüda ya bu. Yani Kürdistan'a çok kurbanı tekli peyvendiye Türkiye Rusya bir ahlakı. Hemen sedem. Neden sedem? Sedem cürbecür hem dikarın hatta sibi haber terakka basar ama sedem sereke yekemin Türkiye has koy Kürdistan'a şol role raba çünkü ev bu bir numune minak eki juba hamuk parçaya Kürdistan'a juba Türkiye tırsiya jiberve kır taviz da kır eş ser Rusya kır yani leştok na Rusya o Türkiye çebu Kürdistan'a sor kırın gruba. Kakajar spas kim 25 dakika memaya emi baş xwazim bikarbînin mamosta Kenyas bahs kir ku dibistan hene ew xwendin û tiştê ew gelek mehîm ji bo bihêzkirina ziman û his û bîrê netewî lê gelo duwarê tu wek rojnamevanî yani
پێدویە و کوردین کافکاسیە یا سۆڤێتا berê çi ne duwarê ragihandinê da ku kar bi televîzyonê nişan da ku nişan da ku na mesele online dijital pir giringe. Belê Kırgızistan'a heye mektebek iki deri mesela Kazakistan'a hani çem mektep erterinak. Erterinak em cuda cuda Şeyh Ramazan bu du probleme ave seri dest işte gideceğim. Du probleme sereke kudesu. Yek probleme territorial em gerek ser erde hoda hakim bu. Probleme ve sereke. Probleme duyem eğer müvekkat em Kurdistan'a sorucuma dure em ji Kurdistan'ı Kafkasya duru müvekkat ve dalu em tıkanın Rusya veringe. Ev ji stratejiyekler Şeyh Ramazan vana müjul dibin, federasyona me müjul dibin, em nizanı çıkkas ser bikerin. Em tıkanı ser nakerin jî. Lê em digirin, em şîr dixwazin. Hekka xwe dixwazin, em mulka xwe dixwazin. Em kengê Kurdistan, nesor Kurdistana Kafkasya 1801 da û 1823 û 1828 da peymana Türkmençe Gülistan ket bin destilatiye Rusya em bi erde xwe ve ketin. Em nehatin Rusya. Rusya erdeme zebt kir. Zebt kir em ji servî erdê bûn em bu tebaê Rusya. İmparatorê Rusya. Ev erdeme bu. Rusya mecbur e pirsgirêkê me çareser. Rastî Türk em dikarin bigîjin bir armancı ez nizanim ya hevildan eme gerek hebe ez peder bazı dange gittikim hemu Kurd hemu partiyen Kurdan ku bin lepên xwe pir Kurd me xayî dikin. Bana imkan nadin ku bana fikrê xwe serbest ez bangavazî hemu partiyen Kurdan. Pirsgirêkê astek nabin me. Köstek nabin. Alîkarî nakin jî. Astek jî nakin. Dijmitî nakin nav millet demede. Em dixwazin pirsgirêka xwe çareser bikin. Em dixwazin milleta xwe bînin gele. Em dixwazin asimilasyona bidin sekinandin. Em dixwazin ku Kurdistanê mezin re alîkar bibin. İmkan bidin. Ji kerema xwe re. Helaya xwe ji me biqetin. Pirsgirêkê me yekemîn eme. Pirsgirêkê me duyemîn mektebe. Mektebe online. Em vek Federasyona Kurdên Sovyetî ez xwe jî vêde cêk biçûk digirim. Ez xwe serîder yönet debeveriye me rehme dikim. Ez xwe serîder. Em heta niha gerek ev jî derpîserê xwe serxwe min hilda min ev vezîfeya xwe jî pêk neanî. Em gerek ders online vek. Dersen online em dikarin bigîjin Sûriye, Azerbaycan, Ermenistan'a. İro şunda em gerek faaliyeti üser bimeşin. Em ve günde de mektep belki ez mesela gayret şükürü ki me ez naha feder Krasnodar'ı ama ne hep şunda pislik koronavirüse em mektebeki vekim dedi. Ez her hafta du cara hem ders bilir. Ev çareser niye em gerek dersen online vekin dersen online hem Sovyeti beri derse bidin. Seri de Kinezi İbrahim Profesör Hevan'ın dedi ez vek karkereki amade me ve ali de gerek Kurdistan'ı merali karker. Yani de partiyen Kurdistan'a gereği merali karker. Hevra pek ve em karı pek binin hezemeye, aklemeye, kuvvetemeye u haskirinemeye. Em de karın ve vazife pek binin u em tamlı karıncı asimilasyona bidin seklandın em de kazın peşi asimilasyona bidin. Aşı ve de kerem xaramere mecbur nakin em slagana babiş. Pirsgirêkê yekemin sereke pirsgirêkê me ve em jive zêdetir Kurdistan'a ez. Em jive zêdetir jî hazirin laşa xwe, cana xwe, jiyana xwe ji Kurdistanê. Em dixwazin pirsgirêka xwe heremê vê derê hebe. Belê kêfşam. Çipak me bersi da. Belê zor spas ki mala te evan vegerin aliyê mamê xwe, mamê